isigodi on the move. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe lenkulumo kade ikhulunywa la uma ngingabeka igama ngaphezulu kwayo ngavele bese ngiyayona yonke ngoba mina ngiyibhimbi noma ngiyidliwa ngigudi kokwami. Ngicabanga ukuthi uqedile uqibile uvalile. Mhlawumbe ke umuntu ngiyabonga nkabi yami ngangazi ukuthi uzosebenza lo msebenzi ngezwe kudala lapha uthi kodwa ke sithi ke abanye abasebenza lo msebenzi kaCwenza lapha eminyameni ngiyanicela inkabi zami ngiyanicela angisakhulumi ngabashayeli la sengikhuluma ngeinkabi abantu abaphuma ekseni abanye bethi bayophanda bephatha abanye abantu bebekelwe imali kuthiwa thatha le mali uyonquma umuntu isiqalekiso sodwa cabanga isiqalekiso awuzokusidla wedwa usidla nezingane zakho usidla noma wakho usidla umuzi wakini wonke udla isiqalekiso lento le angeke mhlambe ihlale phezulu kwamahlombe akho kodwa ngenzeka ukuthi mhlambe ezizukulwaneni angithi ihambe ithi le ncwadi encwele ngihambela ububi boyise kubantwana kwezizukulwaneni sesine nesesithathu abangizondayo angifunike ngoba kaze ngibe umfundisi mhlambe ngenizwe kahle kodwa nje ngithi mawuzazi ukuthi uyinkabi wena uyavuka every day unikezwe imali noma unikwe imali engakanani kodwa into okufana mawuyazi ukuthi leso siqalekiso leso asigcini kuwena siyahamba njalo mhlambe siyokwehlela einganeni zakho ukuthi ingane yakho ayazi nokuthi kufanele iqalephi impilo yayo kodwa ibanjwe into yakho ngikhulunyiswa inkulumo kaCwenza yena kube nenhlanhla ukuthi kungayona inhlanhla abanye abantu bahambile egameni lakhe eminye imizi Cwenza mfowethu ivaliwe through you eminye imizi wena nje le moto ohamba ngayo cabanga ukuthi le moto uyi500,000 noma ingo700,000 le moto ohamba ngayo namhlanje uso right mawungena emall ungena emall uhamba nezingane zakho zithi zithatha ama toys ijije uyakwazi ukuyikhuza ukuthi ningathathi kakhulu khona engasakwazi lo baba owamnquma yena akasekho izingane zakhona isakwazi ukhumbule ukuthi usuke unqamla impilo yomuntu oseyizamile impilo eseyibeke lapha phezulu vele noyidonsi vele umdonsele phansi awe phansi esikade waphansi izingane kwenzakala nezinganeni sakha isizwe esinehlule esineqhubu esingeke othoka ukuthi nje izingane zethu ngoba into embi ingane yakho ingane yakho wena unquma abantu unqumela umuntu ngoba uzothi mawunquma lo bese iyangena lento egazini angithi ngena kanjalo cela ngiyakhumbula ukuthi wena wangena kanjani wangena ngenxaphephe wena kodwa wayithola usuphakathi into ezokwenzeka usuzobona kulula manje ubulala umuntu uvele bese uyaqashwa ngesikhathi usuqashwa iyahamba impilo izingane zakho zidla kahle ifunda kahle kodwa ngelinye ilanga ngoba azidli izodwa zicophoza nezinye ziyobuya izohlangana nezinye ukuthi kokwenzakalani we don't know but ke angikho lapha ngiyathanda nokuqathana nokusuku ngithi muzo South Africa nangu umfowethu amaphepha ukuthi awungikhombisanga ngizokukhombisa ngifuna ungikhombise siwathatha siwakhoma ngoba enye into manje siyifunayo manje South Africa lokhu uzokudigesta lokhu uzolokhu kudlala engqondweni yakho lokho kusho uCwenza ngoba bengifuna leli khona leli lokuthi ucabanga uyobula ukuthi ungalokuthi ungacabanga kodwa ke mina engizokwenza futhi la okunye ukuthi sime nawe sithathe le certificate esisithi kubantu zithi nangu umuntu ngeke ehlupheke South Africa nangu umuntu South Africa ngeke sizehlupheke nangu umuntu ithathe mfowethu lebe sekuba i-license lekhe ukuthi angithi siyakhokha unyaka nonyaka njengothisha le yes okay all right muzo South Africa into esikhuluma ngayo ngenzela ukuthi sikhulume into yangampela singakhulumi sithi uthulani lo Msweli Khumalo lo angithi na ID number yakhe i75 bla 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 22 September 2003 as a nursing auxiliary after examination ubhaliwe le South African Nursing Council certificate of registration angithi kuba lesingisi lezi noma ngingasazi kahle isingisa phela mina ngafunda ngilele ngesisu ngicabanga ukuthi niyayibona lento South Africa nansi South Africa nanti sikhuluma ngayo sidlule lapho waphinda futhi uyebo kuba imember le nansi uyikhokhile futhi into yakhe annual practicing certificate phela South Africa
hayi manitha niyibona ngale ngabe nihlala ngami cha bengenzela nje ukuthi mfowethu sikhulume into lana sesiyacela ke nje South Africa siyacela abantu base South Africa ukuthi ke nangu mfowethu usebalile la suka khona zadlula sigaba 1 sigaba 2 sigaba 3 sicela ukuthi ke manje ngoba sesila asihambe sonke nisilekelele ukushintsha impilo yakhe na mawungena la ekhaya usizi lumilodwa angifuni sikhulume izinto eziningi sizi lumilodwa uyalibona ingane la wazi ukuthi zingakanani njengoba ekhona umalume ukhona owedwa utho ukuthi akukho la uzothatha khona izingane zelambile ayidlile nawe ulambile akadlile ilangashonile manje kungcono uma umuntu ezokutshela ukuthi ulambile kusekuseni ngoba khona into ethi qi mhlawumbe ukuthi akakaphiki uyabona uyavuka ekseni akakelenze breakfast akukho lutho akaze kube khona lutho so ukulekelela lo mfowethu lo kuzokwenza ukuthi la igcikeni kushintshe ngisho bekuthiwa ke bekunjani uma ekwazi ukuthi impilo yakhe akwazi uyibamba kanje futhi sibonge u-social development sibonge kakhulu ukuthi ke umsebenzi wabo ubonakele bawenzile wabonakala sibonge human settlement ukuthi niwenzile umsebenzi namnikeza ishelter uke wathi ukwahlala etoilet isikhathi eside ngeke ngahlala etoilet uhlelele ni toilet bese kuthafu benganayo indawo yokuhlala uhleli itoilet ulenza kube kini itoilet yabo itoilet ngwenya uyapheka lapha uyadla uyageza makumele ugeze wenza itoilet phela indawo engaka ngwenya bengilala kanje umzimba wami uhlala ubhlungu every day nakuba ngize ngiyakhuluma nje ngikhulumela ubani lo baba comrade uJomo Sibi oh yes ngikhulumela yena otherwise nje ngabe kuthafu ngoba abashana abaningi la endlini ngeke ngikwazi ukuhlala nabo so baze ke bangisiza ke ba lebathi temporary residential unit basazongakhela indawo if ngingathola site oh yes kwamiswa ilokho ke base bethi in the meantime angihlale la bekuthafu ngwenya yini inqumo esiyithathayo empilweni zigcina zisibeka la isiba khona muthatha inqumo ezinhle uba sendaweni enhle bawuthatha inqumo ezimbi obvious uzoba sendaweni embi vele but ke mina ngangenza into ngoba ngithi ngiyasiza ngithi ngishape ifuture sizoba right nosisi sikwazi ukuthi nathi sibe nomuzi oshisayo ofudumele omnandi mara kwenzakanga okay ngwenya nami ngifuna ukubekela angithi angikhuluma emoyeni mina sengiyakubekela angifuni le ndaba le angifuni ukuyikhuluma ngicindezele kule yami ngizokhuluma ngithi mina nami mhlambe ekupheleni komshado wami mhlambe ngino asithi ngino 90% mhlambe umakoti wenza u10% yabo ukuze ibe kahle ngoba njengoba dusho nje ukuthi asingayidlala iblame game asikhuluma izinto zangempela mina umuntu wami bayazi labo cwenza hayi sathandana naye ngo89 sasizingane ufunda u7 yabona aqeda ku matric ke thina ke vele ke indaba zama college ngaphela ngathi into esasingazi ngathi mangiqeda icollege lami la ngayi 1-to-1 battalion ngaba yisosha ngiyosebenzela ukuthi nje ngifuna nje kwakhumuza nomuzi wakithi kuyabhede ekhaya ngithi nje ngithwelela ekhaya ngisho umthandazo wami yazi mfethu ngithandaza ngithini ngithi uNkulunkulu ngicela ungipha amandla ukuthi ngithwale inkinga zaleli ekhaya manje sengiyabonga ukuthi yikho lokho izinto zami buye ngaphumeleli ngacela into wrong uthwala inkinga umuntu ongacela ukuthwala inkinga so umthandazo wami njalo ngisesontweni angithanda isonto ngithi uNkulunkulu ngicela ungipha amandla ngithwale leli ekhaya uthwala ekhaya namanje ngiyashizila liyathwala liyawa ngithi ngiyalithwala liyawa so ngihamba senze 1-to-1 bangisenze 1-to-1 ngabuya hayi impilo ngathi iyahlangana kuyahlangana ngabuya lapho ngayosebenza kwametro ngaba yiphoyisa ngadonsa 89 sashadana bashona ukuthi ngakhupha ukwametro wena ngo2002 ngagana ngagcina sengiganiwe 2002 bala ku 89 to 2002 uthi isikhathi esinganani leso 2002 sadonsa akayi siyadonsa nomama nami sengithenge nomuzi eThekwini yabo 2014 asithi nje 2015 umshado wami la uphele khona umshado wami uphele 2015 waphela ke futhi sengihlale 12 years emshadweni
usungawubala ke kusuka 2002 kuba 2014 kusho ukuthi 12 years lo bese uyahlehla uthi kusuka ngo2002 ya 89 kweminyaka emingaka uzobonga ukuthi asinawo 20 something years sise fieldini sisele lapho sinezingane zo4 abafana yabo uyayibona impilo lapho kulo mzuzu bese ngathi nami impilo ethu ba benginamabhaki awu 18 bengisebenza ngisebenza namavela awu 18 ngiyasebenza ngihamba nama abnormal ama truck ko Zambia kubuzwa mina DRC yezama imoto ihamba lapho yabona yaphela impilo that day okwangikhombisa ukuthi impilo yami tough kanjani that day I divorce yami yaba through ilokho ufuna ukumaka kuphela hayi ngene ngisho uma wami wayeseThekwini sizovuka senkantolo ngiyo divorce ikanti sihlehle 4 or 5 times uma wami washona ngo1:30 ekseni kwangolesibili 1:30 washona ngaye enkantolo ngamshiya lapha engakabandi ngaye enkantolo ngafika divorce yaba through that day for divorce ngabe ngazo arrange uthatha isidumbu bese sisemntu angifuni ke laba ocwenza abafana ingaba ezayizoshaya mina uyazazi ezayizoshaya mina ke inkabi ngibuya lapho ke mina ke ngibuya lapho angifuni ke sihambe nokunye ngizama ukuthi ke impilo is tough out there sikhona siphili ngenkani yethu asiphili ngenkani siyaphila kodwa siphili ngenkani kodwa uNkulunkulu mase sinike lo chance mina ngingakusho ukugcwala umlomo ukuthi uNkulunkulu uzosiphendula kuvamsile akaze siphoxeke uzosiphendula kuba kulula ngoba umi wena emfuleni wena ume stopini kunomuntu omekhaya ngithini ke South Africa mangithi ume stopini mawumi uxakekile uphethe amaphepha kanje akufani nomuntu omile ongaphethe lutho ngoba nje kufanele ukuthi noma yini mawukhuluma kanti lama uzokhuluma uzothi umuntu ngithi na amaphepha waphethe usuya kwasingabona ukuthi umuntu singamsiza kanjani ilokho qhawe ngicela ucele South Africa uyisho lo wena yonke into uba ubonga SD umbonga USD human settlement bese uyacela nje South Africa icelela wena ungacelelwa yimina engizokusho mina sekuvala nje uhlelo la ukuthi ngiyabonga kakhulu kwabaka social development kakhulukazi uMrs uNelson Vilakazi HOD ngehle njalo ngize ku district director uMama Mfusi bese ngiza la elocal office uMama uNdlozi ngiyabonga kakhulu ngabangenzele khona ngoba ngaphandle kwabo ngabe nayo baba Msweli akekho la angizazi ngabe ngikuphi mina ngoba bafika la esikhathini sekunzima khona ngempela bafike bangenelela bangidakula nakuba ngikhulumela bona ngiyabonga kakhulu engicelayo nje ukuthi ngithole i-second chance empilweni ngikwazi ukuthi ngiphilise nami ingane ezingamama sikwazi ukuphila njengabanye abantu ngwenzile amaphutha njengawo wonke umuntu kodwa ngicela ukuthi nginikezwe ithuba nami lesibili ilokho ngicelayo ngiyabonga kakhulu uhlelo lethu iyo 10 point sifuna isiphetho yabonga mfowethu uNkulunkulu uzosiphendula uNkulunkulu uzosiphendula mfowethu awehluleka azahluleka abantu base South Africa bazosiphendula ahlale ethembeni ngiyabonga kakhulu kwenyakithi bonga mina ngiyabonga siyabonga mfowethu siyabonga ngiyabonga Cwensa uCwensa ngiyabonga cha ngiyabonga cha ngiyabonga kakhulu bhuti wami ngiyabonga kakhulu bhuti ngani yami uzokwenza njalo nawo transfer uzotransfer futhi nathi sibeke phezulu kwalokho ukuthi uzotransfer into engakanani kuzobona kodwa nje uzotransfer iSouth Africa senza nje sithi iconse igcwalisa ibhakede senza isigodi
Yeah. Iconsini basifakela 10 rand, zacela 10 rand eSouth Africa. Bayawufaka sizowudla nawe ke namhlanje le iconsi ngoba ebeka leli iconsi nathi sofaka amanye amaconsi ngaphezulu. Yeah, ilokho kakhulu umuzo seSouth Africa esicelayo ukuthi sibambisane nesilekelele kakhulu. Ngiyamthemba uNkulunkulu kuzokwenzeka mfowethu. Bengisafuna ukuthi uCenzo ngimsuse ubuyosebenza emkhuzi. Ngiyosebenza uphongolo. Ubusebenza uphongolo. Usuke eMtuba uyosebenza uphongolo kodwa wathi mawuzwa le complain ngoba sikhulume ngawe izolo naye ebusuku. Wathi uzokuza naye. So usuka straight le ophongakahambi nami ngoba siphuma nje siyahlakazeka naye ubuyela le uthe nje ngingamshiyi kulezi zinto ezinjengalezi. Iprogram yokuqala la mina kade ngikhulume naye singimkhipha kulolu yatako eza khona ethi ufuna ukuzobambisana nabanye abantu. Yabonga kakhulu mfowethu Cenzo. Thank you. Yabonga bhuti. Ngiyabonga. Kuzolonga mfowethu. Kuzolonga.